Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро, страна. Продолжается наше утреннее шоу «Салом Хамсадо». И, как мы говорили ранее, сегодня у нас в эфире гости. Пришли к нам сегодня представители общества инвалидов города Душанбе Имконият, а точнее, сегодня у нас в гостях руководитель проекта, руководитель, точнее, общества инвалидов города Душанбе Фирус Хамроев. Здравствуйте, Фирус. И также у нас в гостях сегодня Давринисот Джураева и Забунисо Мирзоева. Они обе являются представителями общества. Фирус, как ваши дела, как настроение? Спасибо, Джамила. Рад был с вами познакомиться. Я, как Фирдаус сказал, я впервые в вашем радио. Добро пожаловать. Очень приятно. Мы в преддверии празднуем День инвалидов Республики, который отмечается ежегодно 8 июля. И, надеюсь, сегодня мы поднимем те вопросы, те проблемы, которые сегодня находятся перед нами, люди с инвалидностью. И, надеюсь, мы сегодня общаемся об этом теме. Мы обязательно, да, раскроем тему. ما می‌خواستیم جمیله در مجموع یعنی بار دیگر من روشنی انداخته می‌خواستم در این مسئله یعنی شنوندگان عزیز در دایره لایحه فرماندهی اولی با مقصد کاهش دادن سطح داغگذاری یعنی استیگماتیزاسیا نسبت زنانی معیوبیت داشته و من لایحه با عنوان مرا همچنان که هستم قبول نما که از طرف سفارت آمریکا در جمهوری تاجیکستان دستگیری کرده شده است در یک جایگی با آن 8 ایول روزی معیوبان تاجیکستان است و در عرفه این جشن ما با برنامه‌مون البته مهمانانی خود را دعوت کردیم از تشکیلات جمعیتی امکانیت شهر دوشنبه. Все верно. Да, и что я хотела сказать. Мне кажется, беседа будет в любом случае интересной, потому что, если честно, я вот признаюсь, как гражданин нашей страны, я мало знакома с работой именно общества инвалидов города Душанбе, поэтому было бы здорово, если бы вы рассказали нам немного об организации, о том, чем вы занимаетесь. Я знаю, что открыта она была в 1990 году. В 89-м. В 89-м даже, вот как. И столько лет в целом организация уже функционирует. И много чего, естественно, за это время было сделано. Чем занимается организация сейчас, на данный момент? Расскажите, пожалуйста. Если позволите, я перейду на таджикском. Пожалуйста, конечно. Да. همگان بتوانم با زبان تاجیکی پاسخ بدم. آره که اودیتوریا ما بیشتر شنوندگان تاجیک زبانند و اگر اجازه باشد من با زبان تاجیکی کمی درباره تشکیلات خودمون برای شما معلومات دهم. تشکیلات ما از سال 1400 شما قید کردید، از سال 1980 اینجا فعالیت دارد و هدف اساسی تشکیلات این حمایت حفظ حقوق معیوبان است و تا این سال 30 سال زیاد است که ما یکی از تشکیلات‌های پیشقدمی حرکت معیوبی در جمهوری به حساب می‌ریم. و چون ما در مرکز جمهوری که قرار داریم بیشتر از 2,500 اعضا داریم که همه روزه ما خدمت رسانی‌های اجتماعی به آنها پیشنهاد میکنیم که یکی از این خدمت رسانی این حمایت حفظ حقوق آنها پیاده کردن بگیم که لایحه‌هایی که از طرف دونورهای خارجی و به واسطه همکاری با حکومت جمهوری تاجیکستان و شهرداری و بگیم که با جای کار تامین کردن در ساحه معارف، در ساحه طب، در ساحه ورزش و گویم که در عموم گویم اگر در همه سمت‌هایی که امروز ما فعالیت کردیم به واسطه در همین سمت‌ها ما یکی از تشکیلات می باشیم که در حرکت معیوبی یک نقطه یک گویم که یک موقع خود را داریم. و چون که ما امروز با شما هم صحبت هستیم این به واسطه این یکی از در پیاده نمودن یکی از لایحه‌هایی که به واسطه از جانب سفارتخانه آمریکا دستگیری شده است و مبلغ گذاری کرده شده است و ما امروز می‌خواستیم اوید همون لایحه‌ای که به واسطه ما می‌خواهیم پیاده کنیم و در عرفه انجام یابی این لایحه قرار داریم و یکی از سمت‌های این لایحه این ما باید که همون معلومات‌هایی که به واسطه اویدی هم فعالیت خودمون در همین که جامعه همین چیز رو
پهن کنیم و معلومات رو بیشتر به مردم برسونیم. بهترین 2,500 اشتراکچی دارد تشکیلاتی امکانیت. اعضا. 2,500 اعضا دارد. انیخترش هر یک اعضا رو نام به نام با فکر میشناسید ها؟ نه اکنون راستی که درست قید کردید که اینجا اگر که ما اون رو با گروه بندی اگر کنیم اگر همین 2,500 1,500 همین فعال هستند. 1000 دیگه‌اش مقدار فعال نیستن. اعضا هستن اما یعنی اونقدر اکتیو نیستن 1000 نفر. فعال نیستن و ما کوشش میکنیم که با اونها نیز همکاری کنیم و خدمت رسانی به اونها نیز رسانیم. سلامت باشید. وابسته به فیشورده مطبوعاتی یعنی پرس ریلیز ما معلومات پیدا کردیم که لایحه تقریبا 9 ماه میشد که فعالیت دارد. لایحه مذکور. از کدام یعنی ماه آغاز کردید و عموما چگونه این آغاز کرد؟ یعنی من معین کردن میخواستم که عموما عملی کردن لایحه مذکور بیشتر تشبوسی شما بود یا اینکه سفارت آمریکا در جمهوری تاجیکستان؟ Да, и дополню вопрос. Проект называется «Прими меня такой, какая я есть». И скажите, пожалуйста, это уникальный проект? Он первый у нас в стране или ранее у вас уже был опыт проведения подобного проекта? Ну, был такой проект, подобное было проведено, но не в этом сфере. У нас было как бы разные проекты были раньше, но когда мы сели, были в офисе, и девочки предлагали мне, чтобы вот такую программу создать и предлагать проект. Мы собрались и решили, что собрали идеи, штурмовая атака была там, и мы решили, что да. Сейчас, если взять, у нас чуть-чуть есть такой, вот, как говорится, менталитет у нас в Таджикистане такой, что женщины не должны работать, женщины должны быть дома. Вот это нас чуть-чуть беспокоило, и мы решили с девушками начать этот проект. И в этом проекте, цель нашего проекта это была то, что соединить девушек и женщин с инвалидностью в обществе, чтобы они были более лояльны друг к другу. Лояльны были, да, они были в обществе, они были, чтобы могли зарабатывать, и могли были среди общества. И мы решили, чтобы написать проект, и начали того, что пошли, у нас по проекту было намечено привлекать 5 городов и районов, это Турсунзо, да, Гисар, Барзоб и Душанбе, Файзобод, Душанбе. یعنی بسیارتر نوحیه‌های توبه جمهوری اینجا جلب کرده شدند. بله، نوحیه توبه جمهوری جلب کرده شدند و هنگامی رفتن به همون نوحیه‌ها و جمع کردن و جستجو کردن همون بنفیسیرهایی که به ما لازم بودن کمتر مشکلی بود، به خاطر اونکه همون فهمیش خودی به واسطه همون دخترانی که ما می‌خواستیم جستجو کنیم رو کمی در سطح پس بود. اونها فکر میکنن که ما اونها رو جلب میکنیم و با اونها یگون کمک مالیوی میتیم و اون اول یک خرسان شدن که ما با پاموش میتن و میتونیم خیلی فکر کردن گفتن که نه این برای رشد است. همین قالب باید ما عوض کنیم. دخترها فهموندیم اول خیلی کمون بهش ما مشکلی کشیدیم برای که با پدر و مادر با والدین و هم نزدیکان و هم صحبت کنیم که اجازه میتید آیا شما همین ما با دختران همین کارها رو انجام تیم بود. کمی بهش مشکلی بود. بعد از اون که ما دخترها رو جمع کردیم و متخصص روانشناس دعوت کردیم، پسیخولوگ و سیانس ها با اونها گذروندن و هر یک نوحیه رفتن گذروندن و بعد از قید کردن به مورد است که بسیار تیز اونها همه فکر خودشون رو عوض کردن. تیز چون با اونها که روانشناس که کار کرد کمون بهش همون معرک‌های فهماندهی که گذشت اونها درک کردن که در حقیقت اونها باید که در خانه نه باید که در جامعه باشن و قدم‌های اولین امروز ما دعوت کردیم همراه ما زبونیستا که فعال بودن و یکی از اشتراکچیان فعالی همین لایحه بود هستند و میمونند. از سخن اون کس شنیدیم که اون کس چی میگن در همین موقع. Зебунисо присоединилась только к этому проекту или участницей общества инвалидов? То есть вы состояли в обществе инвалидов, вы были членом общества или вы присоединились именно вот к проекту «Прими меня такой, какая я есть»? قبلا در لایحه عموما در تشکیلات جمعیتی امکانیت شما فعالیت میکردید یا اینکه تنها در لایحه مذکور پیوستید؟ سلام علیکم. سلام به شما و به شنوندگان شما و تشکر که ما رو به برنامه دعوت کردید. سلام باشید. و راستی من قبلا در دیگر
و برنامه های اشتراک نداشتم. من فقط در همین برنامه که من رو همچنان که هستم قبول نما اشتراک کردم و بار اولی من بود. این برای من بسیار تاثیر خوب داشت. واقعا هم چه خیلی گویم از یک محیط، از یک بسته شدن، از یک گویم که در خانه بودن با بیرون میبروی، با جمعیت میبروی و آنچنانی که امکانیت داری، آنچنانی که تو گویم که لیاقت داری و لیاقت تو رو این گونه جماعت و این گونه برنامه ها میتواند که کشاده کند و تو میفهمی که از دست تو بسیار کارها میآید و تو میتوان یک شخصی مهمی جمعیت باشی. انا همین برنامه، انا همین اقدام، انا همین روان برای من بسیار کمک کرد که من تشکر زیاد زیبونیسو. میدونی جمیله، من با فکرم که زیبونیسو در کدام رادیو استانس کار میکرد، من آوازش رو با کدام آوازی شناس کردم. واقعا بسیار خوب. تشکر. Зебунисо, скажите, пожалуйста, а до проекта, до участия в проекте, с какими проблемами вы чаще всего сталкивались в обществе? Вот проект направлен на борьбу с дискриминацией женщин с инвалидностью. И в чем проявляется эта дискриминация? Какие проблемы были на вашем пути? میدونید با کدام با فکرم که علاقه سوال رو پایخاز بودید، ولی به هر دوام میگم یعنی قبل از اونی که یعنی با این لایحه آمدید با کدام مشکلی های جمعیتی شما روبرو شدید؟ میتونید درباره اونها کمی معلومات دهید و اون رو چطور یعنی پسی سر نمودید؟ میدونید من قبلا معیوبیت نداشتم و در رفت یک حادثه معیوبیت رو به خود گرفتم. بعد آنه که به حادثه دچار شدم و در خانه ماندم، این برای من بسیار دشوار بود. یعنی تو خود را یک شخصی نالازم حس میکنی و یک اندازه اطرافیان یا که محیط یا اینکه جمعیت به تو میتوانند کمک روحی رسانند. یعنی هر قدر که با ما میگویند که تو نمیتوانی یا اینکه به تو گویم که خدمت خیرسانه میکنن، این البته از قالبی بعد از همون فهمیش نادرسته که جمعیت دارن، یعنی آنهایی که معیوبیت دارن، آنهایی که امکانیت محدود در سلامتی خود دارن باید در خانه بشینن یا که گویم که همین درست شینن باز یگان و دیگر نشود گفته. همین گونه در زندگی من هم بود. من یک گویم که یک اندازه دل سرد شده بودم و فکر میکردم که دیگر من با کسی لازم شده نمیتوانم. اما با روند روزها، با شناسایی از آن همین گونه برنامه ها، با شناسایی از آن همین گونه جمعیت هایی که برای معیوبیت داشته ها کمک میرسانند، فکر انسان مخصوصا همین قشر جامعه تغییر می‌یابد. البته من طرفدار اینم که با آنهایی که امکانیت محدود در سلامتی خویش دارند دستگیری غمخواری کرده شود از جانب دیگر انسان ها. اما این دستگیری ها باید طوری باشد که با آینده آنها، گویم که آنها همیشه امیدوار نباشند که یک نفر با آنها باید کمک کند، یعنی تنبلی را در خود جای ندهند. البته یک نوع باید کمک کرده شود که آنها در آینده هم توانند مستقل باشند. یعنی در مجموع چون همیشه بیشتر که میگویند ماهی رو نیو بلکه همون چوبی ماهیگیری رو بدهند. بسیار عجیب. اما من نمیدونم از برو حرف زدن زیبونیسو من تنها یک خلاصه میبرم که انسان و چت جی پی تی صحبت کرده است جمیله. با فکر من. Зебунисо, вы сказали, что у вас приобретенная инвалидность. Если можно, вы могли бы рассказать, что произошло? از درخت افتیدم. همین فصل تابستان بود. В прошлом году? سالی 2016 2016 یعنی 7 سال قبل گیر. بله 7 سال قبل و من مدت زیاد در روی بستر بودم. گویم که برای من بعضی ها فکر میکردم و میگفتن که خوب میشوی. این گفته ها به من روحیه میداد که تو خوب میشوی، تو حالا نغز میشوی، تو یک شخصی در کاری جامعه میشوی. بعضی ها باشن مثلا نخیر بخوندن نرو، در همه خانه شین. مقصد هر گونه هر یک شخص مثال طبق همون فهمیش و همون درک خیش به من نصیحت ها میدادن، ولی شکر که این بیشتر از عائله وابستگی دارد که به تو چگونه روحیه میبخشند. سهمگذاران اساسی در ذهن ما این عائله ما میباشد و شکر که مادر من میگویم که و من روحیه خوب میدادن. واقعا خوب صحبت میکنید. میخواستیم کمی معلوماتی درباره تحصیل شما بگیریم.
то яъне то кадом андоза то кадом саат яъне шумо дар мактаби миёна яъне мактаби миёнаро хатм кардед ба донишгоҳ ба таҳсил рафтед ё на маълумот мегирифтед? бисёр хуб мешуд. ман то синфи ноҳӣ таҳсил кардагӣ ҳастам ва синфи 11 ҳам каму беш, чун дар синфи ноҳуми ҳамин ҳодиса рух дод. ин ки шумо мегӯяд суханронии шумо хуб аст. модари ман ҳам нобиноӣ доранд ва мо бештар бо радио гӯш кардан машғулем. Ин субҳи мо бо ҳамун барномаҳои радиоӣ шурӯъ мешавад. Дар хонаи мо он қадар ба телевизион мароғ надоранд ва бештар аз рӯи имкониятҳо, аз рӯи баъзе назардоштҳо мо бештар радио гӯш мекунем ва мактаби ман аввалан модарам ва баъдан радио ҳаст. ана инро сабт кардан лозим аст ҷамила, ба рилс мегузорем. ман бисёр дӯст медорам радио. саломат бошед, ташаккур. ҳоло мо ба суҳбат бармегардем. Мехостам ҳоло ҳамсуҳбат шавем бо яке аз ситораҳои чорабиниҳо, на танҳо барои маъюбон, шахсе ки ба фикрам ба дил худ чорабиниҳои шаҳри Душанбе бисёр фаъолона иштирок мекунад ва ҳатто ҷамила ба ту маълумот мерасонам, соли 2022 дар як чорабинӣ дар якҷоягӣ бо Даври Нисо мо ровӣ будем. Бовар мекунӣ? Бисёр хуб гузашт вақан. А Даври Нисо сейчас является менеджером проекта «Прими меня такой, какая я есть», да, насколько я понимаю. Здравствуйте. Ассалому алейкум, ташаккури зиёд барои даъвататон. Ман хушҳол ҳастам ки ман имрӯз дар субҳи ҳамсадо иштирок карда истодам. чихеле ки якай Фирдавс гуфтам, мо аввалин маротиба соли 2022 дар арафаи ҷашни Наврӯз ҳардуямон ровӣ будем. ман бениҳоят хушҳол аз он будам ки бо акаи Фирдавс дар он ҷо мо ровигии худро ҳамин қадар пеш бурдем ки қадар боварӣ надоштам ки ман фаъол иштирок мекунам. ман рости чихеле ки акаи Фирдавс гуфтам, ман дар бисёр чорабиниҳо иштирок кардагиам, дар бисёр тренингу семинарҳо иштирок кардагиам ва фаъолияти маъюбии худро дар ҷомеа бештар гузарондагӣ ҳастам. айни замон ман корманди ташкилоти ҷамъияти маъюбони шаҳри Душанбе имконият ҳастам. дар самти ҳамин лоиҳаро пеш бурдан, яъне ки менеҷер доир ба лоиҳаҳо, тӯли 9 моҳ ҳаст ки бо дастгирии сафорати Амрико маблағгузорӣ карда шудааст ки ин лоиҳа барои фаҳмондадиҳии аҳолӣ, коҳиш додани сатҳи доғгузорӣ, яъне ки стигматизатсия нисбати занон ва духтаракони маъюбиятдошта дар ҷомеа, яъне ки бо чихеле ки шиёри маро ҳамчуноне ки ҳастам қабул намо. тӯли 9 моҳ аст ки ман ба ин лоиҳа кор кардаистам. дар аввал барои ман ёфтани духтаракон ва занҳои маъюбиятдошта мушкилтар буд. зеро масалан дар шаҳри Душанбе ё ки наздикие ки ба шаҳри Душанбе ҳаст, ёфтани духтарон ва занҳо камтар осонтар буд ва ба ғайр аз ки масалан мо дар ин лоиҳа бо 5 минтақа ва шаҳри Душанбе кор кардем, Файзобод, Варзоб, Ҳисор, Турсунзода ва шаҳри Душанбе, барои ман мушкилтар Файзобод ва Варзобе буд ки масалан дар он ҷо фикрони шахсони маъюбият дошта нисбати занони маъюбият дошта ё ки шахсоне ки бемаъюбият доштанд ки нисбати занон дигар гуна буданд. вақте ки ман рафтам ҳамкорӣ бо дастгирии акаи Фирӯз ва дастгирии роҳбари Иттиҳодияи Миллии Маъюбон бо ҳамун роҳбарои иттиҳодияи филиалҳое ки дар дигар минтақаҳо буданд, бо онҳо ҳамкорӣ кардем ки дар он ҷо масалан ба ман аз ҳар як минтақа 10 нафар зан ё духтараки маъюбият дошта лозим буд ки ҳамунҷа пайгирӣ кардем. ва вақте ки масалан ман рафтам Файзобод рафтам, ҳамунҷа гуфтанд ки мо хеле духтар надорем, зан надорем, айсабе ки иҷозат наметиҳаншон, на чи оё зананд, чи дар кораи хонданшон, кор карданшон. тафаккуршон мақсад зан дар ҷомеа бояд фаъолият накунад, лекин дар асл ин хато аст. масалан зан ҳам ҳуқуқи фаъолият карданро дорад ва инчунин агар барои зан масалан як табиз бошад, барои зани маъюбият дошта бо 2 табиз, як карата зиёдтар аст. дискриминация ҳисоби масалан ҳам зан буданаш ва ҳисоби ҳам маъюбият доштанашон. вақте ки мо онҳоро ҷамъ намудем, якум маротиба тренинг ё ин ки семинарҳое ки мо барои онҳо доир ба моделҳои маъюбият фаҳмондадиҳӣ додем,
доир ба муҳити дастрасие ки барои онҳо фаҳмондагӣ додем, бо равоншиносое ки масалан мо шартнома чӣ кардем барои шахсони занҳое ки дар лоиҳаи мо ҷамъ шуданд, онҳо бо онҳо ҳамкорӣ карданд ва вақте ки семинару тренингмон тамом шуд, фикрронии занҳо ва духтараконе ки дар лоиҳа ҷалб шуданд каме дигар шуд. Мо бояд иштирок кунем, мо бояд чӣ кунем, мода муҳим нест, дигар роҳаш дигар мода муҳим нест, масалан ягон фаъолияти дигараш мо бояд иштирок кунем. Вақте ки бо равоншинос мо онҳоро ҷалб намудем, вале онҳо каме маҳкам буданд, яъне ки дар бораи худ, дар бораи ҳаёти зиндагии худ бо равоншинос вақте ки сессия гузарондем, гуфта натавонистанд. Масалан дар он ҷо аввал ман масалан дар бораи фаъолияти худ, дар бораи ҳаёти гузаштаи худ каме маълумот додам. Яке ба дигаре фикрронии маро гӯш карда нисбати масалан фаъолиятҳое ки ман ба чӣ мушкилиҳо будам, ба чӣ табизҳо ман дучор шудам, ба чӣ масалан қолабҳои шахсшудае ки ба ман таъсири сахт расонда буданд, мушкилиҳое ки ман доштам, фаҳмондам масалан ин ягон мушкилӣ нест, ин ягон масалан паҳн намешавад ки масалан шумо ё ягон ҷода бо табиз гузаронанд ё ки қолабҳои шахсшуда қати маҳкам кунанд. Ин гуна нест. Вақте ки ҳар яки онҳо дар бораи фаъолиятҳои худ, дар бораи масалан дучор шудани мушкилиётҳои худ гуфтанд, ҳар як кас баъд алоҳида дар бораи ҳаёти худ ва буд ҳолатҳое ки масалан аламовар буданд барои худашон, буд ҳолатҳое ки масалан хушҳол аз он шуданд ки бо амун равоншинос кор карданд. Ва баъд аз оне ки масалан мо семинарҳо, тренингҳои худро бо равоншинос, сеансҳои гузарондани худамон тамом кардем, як қисми барномаи ҳамин лоиҳаро. Қисми дигари ин лоиҳа ин бо ҷалб намудани ҳамин духтаракон ва занҳои маъюбият дошта бо курсҳои кӯтоҳмуддате ки аз рӯи ихтисосое ки худашон интихоб карданд. Ихтисоси дузандагие ки барои ҳар зан лозим аст, қаннодӣ ва ороиши рӯй. ороиши рӯи мӯй. Ҳоло бисёр косметология, да? албатта. Визажист. Ороиш. баъд нохунро ҳам илова кунед. Ҳоло бисёр маъмул шудааст. масалан онҳо масалан дар он ҷо тӯли як моҳ зиёдтар онҳо дар он ҷо ихтисос гирифтанд барои худ. Масалан ҳамон малакаҳое ки дар зиндагӣ барои фаъолияти пеш қадам заданд, гирифтанд ки бисёриҳо гуфтанд акнун мо дар оянда бекор наменишинем, хонада намешинем, мо кӯшиш мекунем ки ягон ҷо кор бароем. Ин ҳолатҳоям буд ки масалан пас аз хатми ҳамин барнома нею хатми ҳамин курсҳое ки мо доштем, 2 нафарашон занг задан ба мо ки ман кор даромадам, уже кор карда истодам, ман да уже дигар табиз якун мақсад таъсирам расонанд, он қадар сахт таъсир намерасонанд. Ман кӯшиш мекунам ки ҳамин қолабҳои шахсшударо ба як ҷо гузорам, табизиҳоро масалан шиканам ки манда фаъолияти манда пешбурди манда фаъолият кунад. Масалан якта духтаре ки дигашам занг зад ки ман баъд ҳамин равоншинос қатъи кор карданам бениҳоят таъсири сахт расон ки масалан ман бояд хонада нашинам. Вай ҳамон зан ҳам кор ба даромадан. баъд ози духтараконе ҳастанд ки пас аз ҳамин лоиҳада мо духтарон ва занҳои ҷалбшудаи мо аз синни 16 то 45 сола буданд ки мо онҳоро ҷалб кардем ва духтараконе ки айни ҳол нав қадамзанӣ ба таҳсилот доранд, ман мехоҳам ҳуҷҷатҳоямро ба ҳамин донишгоҳ супорам ё ки ман мехоҳам ҳуҷҷатҳоямро ба ҳамин коллеҷу муассисаое ки масалан барои такмил додани ихтисоси худам аст мехоҳем супорем. уже ин як қисмати фаъолияти онҳое ки дар ҷомеа ҳаст қадам зада истоданд ва мо кӯшиш мекунем ки ба онҳо кӯмаки худро расонем, масалан барои кӯмак расонидан ба таҳсилоташон ё ин ки кӯмак расонидан ба корҳои фаъолияташон. ва айни замон мо қарор дорем ба хатми анҷоми лоиҳаамон ки мо дар пеш як конкурс дорем барои ҳамон духтараконе ки аз рӯи ихтисосе ки тамом карданд, бо онҳо конкурс гузоштаем. боз тӯҳфаи қиматбаҳо доред, ман фаҳмидам. бале, масалан барои шахсоне ки аз рӯи лоиҳае ки ихтисосашонро ки хондагиянд, ба онҳо мо ҳамон масалан шартҳои озмуна гузоштем ки шартҳо чӣ гуна? Шартҳо масалан дар бораи фаъолияте ки масалан дар лоиҳа чӣ аз худ карданд, масалан кадом ихтисосро аз худ карданд, қаннодӣ ҳаст, дузандагӣ ҳаст, дар бораи ҳавай фаъолият
мақсади асосие ки масалан доранд барои чи ҳамин корро пеш бурдан мехоҳанд ва натиҷа аз он чӣ доранд, як чӣ лаҳза натиҷа як лаҳза хоҳанд гиранд? узр бо менеҷери лоиҳа ҷамила умуман дар душанбе суҳбат кардан мушкил аст онҳо ҳатто сухан рондан иҷозат намедиҳанд вале дар маҷмӯъ ин навишт аст ин сабти видеоӣ аст каме муайян мекардед барои он ки радиои ҳамсадо яке аз радиостансияҳои фаъолтарини душанбе ҳатто тоҷикистон аст ва берун аз тоҷикистон ҳам моро гӯш мекунанд ва шояд ҳамон як аудитория таргете ки шумо ҳамон аудитория ки шумо кор ва фаъолият мекунед ҳамонҳо моро гӯш карда истанд ва ба ҳамин хотир бояд каме муфассал кунем яъне он сабти видеоӣ аст яъне он матн аст навиштани иншо аст чӣ аст яъне боз тариқи равшантар навишт мекард масалан чӣ хулосае ки масалан доранд тариқи рӯи коғаз овардан мода пешниҳод мекунанд мо аз рӯи ҳамон масалан ранге ки чӣ хел гӯем ранги лоиҳаи хурди соҳибкорие ки барои фаъолияти худашон дар оянда ба монанди бизнес план гуфта метавонем забони русии чӣ хел ки гӯем бизнес плане ки майда лоиҳаи тиҷоратӣ мешавад тиҷоратӣ бале мо ҳамонро пешниҳод намудаем тибқи масалан сомонаи иҷтимоие ки мо ба онҳо ҳар як ноҳия ба гурӯҳ омода кардагем ки дар он ҷо ман пешниҳод кардам эълонҳоро гузоштам духтаракон уже шурӯъ карда истоданд имрӯз фарҷоми споридани ҳамун лоиҳаҳои худ ҳастанд ки масалан мо аз паго бо ҳамун чӣ хеле ки жюриҳое ки мегӯянд мо дар ҳаят якамонҳо масалан мо пеш нигоҳ мекунем ки масалан ва рӯзи ҳафтум ё ҳаштум ки мо чорабинии худро ҷашн мегирем дар ҳамон ҷо мо ғолибонро эълон мекунем. беҳтарин то соати чанд имрӯз қабул мекунед дархостҳоро? То соати ҳамун 12 шаб 00 23:59 ба монанди дигар application қабул. Вопрос тогда для Зибунисо. А вы в какой курс вы прошли? Где будете Канаде. участвовать? Ага, кондитерские курсы. Бале. Будете участвовать в конкурсе? Бале. Уже подали заявку, все сделали? як савол акнун ба шумо яъне заявка дархост он онлайни аст яъне тавассути Google Docs равон мекунанд ё ин ки дар варақ менависанд? тавассути WhatsApp дар гурӯҳ фиристодам ва мо аз он огоҳ шудем. акнун масалан мо дар ҳамун гурӯҳҳое ки масалан WhatsApp дакимино гурӯҳ доранд ҳар як минтақа ба худашон ма дар ҳамон ҷо силкаи почтаи электронии худро ки аз ташкилот аст ҳамон ҷо гузоштем онҳо ҳам масалан тариқи WhatsApp ҳамун сураташонро равон кардан ки мо нависондаем ва тариқи почтаое ки масалан мо дар равон кардан дар почтаҳои ҳамун электронии ташкилот меистад аз рӯи ҳамун почтаи электронӣ мо дида баромад яъне тариқи силка ё замима онҳо аллакай ворид шуда менависанд яъне ман ҳеҷ чиз гуфтан намехоҳам вале ба ҳар нав он нафароне ки шумо иштирок мекунед ба фикрам онҳоро ба Калифорния ба стартапҳо равон карда мешаванд аз буда ин қадар корҳо мебаранд. Фирӯз ба мо чизе гуфтан мехостанд? марҳамат. масъалаи ҳамун ин аслан гирем барои ҳавасмандкунӣ ҳамун бевосита худи иштирокчиёни лоиҳа буд. ин дар ҳангоми навиштани лоиҳа мо инро пешниҳод карда будем ки дар охир натиҷаи ҳамин мақсади асосӣ мо ин буд ки духтарон бояд ки мустақилияти молиявӣ дошта бошад. финансовая независимость ба истлоҳ. бале финансовая независимость мед барои ҳамин мо як гӯем ки хурди лоиҳаи гӯем ки соҳибкорӣ эълон кардем. дар он мо дар ҳангоми пешниҳод кардани ҳамин лоиҳа аз ҷониби иштирокчиён мо ба онҳо мисол мегирем ки агар дар соҳаи дузандагӣ хондагӣ бошад агар мо ба ваё як мошине ки на камтар аз 10 амалиёт дошта бошад ки ваё ба маблағи 4,5 сомон баъд аври лог мегӯянд баъд дарзмол як тӯҳфае ки ин тӯҳфа ин ҷоизае ки вай метавонад дар оянда ба воситаи истифода аз ҳамин барои оилаи худаш барои худаш фоида ба даст биёрад. ин яке аз мотиватсия барои онҳо буд ва ҳавасмандкунӣ. мисол мегирем дар соҳаи қаннодӣ бошад мо барои онҳо ҳамун тафдон дигар духовка техникаи лозима ҳамун таҷҳизотҳо лавозимотҳои лозимие ки бевосита барои тиҷорат яъне тиҷорати худ ягон чӣ карда бозор бароварда фурӯхта мо ҳамина кӯшиш кардем ки ҳам як раҳе ёбем ки дар оянда онҳо ба воситаи ҳамин чи фоида ба даст биёранд. яъне дар маҷмӯъ мо гуфта метавонем ки ин як аналог як монанди стартап акселератор ки чӣ тавре ки дар стартапҳо грант ба даст меоранд инҳо ҳамон аллакай гӯем ҳамон маблағ не балки аллакай ҳамон маҳсулот техникаи лозимаро мегиранд ва стартап яъне фаъолияти соҳибкории аллакай классикӣ. Вот Давринисо рассказала, что после работы с психологом девушки более открылись миру, им легче стало осваиваться в обществе, кто-то даже нашел работу. боз бедони чи ҷамила як чиз дигар
даври нисо ко ошро пинҳонӣ хӯрдааст оиладор шуд. Серьезно? Ух ты, поздравляем, поздравляем. Қарсакҳо барои даври нисо албатта боз Очень за вас мавриди ош рады. боз суҳбат мекунем баъди барнома. Желаем вам счастья, это очень здорово. Получается, что все проблемы у нас в голове у всех. То есть вот стоит решить психологические проблемы, открыться миру, и все наладится? Или все-таки со стороны общества есть какая-то, я не знаю, может быть, дискриминация по отношению к людям с инвалидом в том плане, что они не берут на работу, может быть, сложнее устроиться на работу, или такого нет? У нас как обстоят дела именно с этим? Права равны для всех? Или есть то, с чем сталкиваются люди с инвалидностью дополнительно? Расскажите, пожалуйста. Все сейчас перешли на юриспруденцию, допустим. Все сейчас хотят, чтобы они все знали, допустим. Сейчас стараются, чтобы население больше знало свои права. Да? В этом сфере мы тоже работаем, ежедневно мы даем информацию о их правах, допустим. Вот, к сожалению, все сейчас у нас есть законы, есть все есть. Вот недавно нет, но у нас два постановления государственных, допустим. Это один из постановлений, это нақшаи миллии амалҳо оиди ва тасвиб расондани конвенция оиди ҳуқуқи майюбон. Вторая государственная программа – это муҳити дастрас, доступная среда, тоже государственная. Да, слышала об этой инициативе. В 2021-2025 годах. Вот эти два программы государственные, это дает нам шанс о том, что мы в ближайшее время могли ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов, который наше государство по дастгирии ҷаноби олӣ асосгузори Сурҳи ваҳдат соли 2018 моҳи март имзо расонда буданд. Ва мо умед дорем ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳаракати майюбии ҷумҳурӣ ки ҳамин сол ёки соли оянда ҳамин чизро ратификатсия кунем, яъне ҳамино қабул кунад. баъди қабул кардани гӯям ки конвенсияи мазкур шароитҳо ва назар, яъне таваҷҷӯҳ нисбати шахсоне мебаёд дошта дигар хел мешавад, чун он ҷумҳурии мо ба худ уҳдадорӣ мегирад барои муҳайё кардани шароит, имкониятҳо барои шахсоне мебаёд дошта дар ҳамаи самтҳо. Ва чунон ки шумо инҷо дарс кардед, ҳангоми пиёда кардани лоиҳаи мо, ҳангоме ки духтаронро мо даъват мекардем, мутаассифона ҳамин чизҳо камтар пеши роҳи моро мегирифт. онҳо намедонистанд оиди ҳуқуқҳои худро. фарз кардем ки духтарон мегуфтем ки биё мо равем дарс касб меомӯзонем, мегуфтанд хайоли апаша мебинанд хоҳароша баъд намегиранд, мегуфтанд мисол вақте ки мегуфтанд ки дар оила ягон шахсе духтари маъюб мешуд, агар амон оила дигар келӣ намекарданд ёки ба он оила келӣ намедоданд. ин чизо буд. хурсандиовараш он аст ки ин дар чанд тӯли солҳои охире ки мо ҳар рӯз дар барномаҳо дар ҳамин чизо пропаганда мекардем, чӣ мекардем, ҳамин чизро аз байн гирем. ҳозир ин тамоман дигар хел, диди мардум нисбати ин дигар хел шудагист. ҳозир ин гапо нест. ҳозир ҳаст камобеш ҳамон дискриминация, чуноне ки ҳозир Давуд Исоқ қайд карда, дискриминация ҳаст, но дар ӯ сатҳи баланд аст. ва мо ҳар як фаъолияте ки бевосита дар ҷамъият мекунем, бевосита аз рӯи ҳамин нақшаи миллии амалҳо ки агар анҷа мо гуфта гузарем дар банди 8 ҳамин файл нақшаи миллӣ инҷа дар бораи мониторинг ва арзёбии амалишавии нақшаҳои амалҳо ва пункти 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 оиди такмил гузарондани чорабиниҳо оид ба маълумотнокии аҳолӣ дар бораи конвенсияи ҳуқуқи майюбон. яъне боз агар тасдиқ шавад, бо шумо яке аз нақшаҳои миллие ки бевосита ҳукумати ҷумҳурӣ барои мо қарор қабул карда шудааст, мо бо радиои шумо ҳамин гӯям ки пункти гӯям ки нақшаи миллиро бо шумо анҷом дода истодем. саҳми худамонро дар ҳамин нақшаи амалҳо гузошта истодем ки то ин ки мардум огоҳ шаванд ки конвенсия оиди ҳуқуқи майюбон чӣ гуна конвенсия аст. баъд аз қабул кардани ин конвенсия мо чӣ натиҷаҳо ба даст меорем. алтернативни ҳисобот мешавад аз тарафи ҷомеаи шаҳрвандӣ дар худи бевосита созмони милали муттаҳид ва бевосита худи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот метавад ҳар сол. ва мо гӯем ки дар байни ҷумҳуриҳои дунё 12 ҷумҳурие будем ки охирон мо ҳамин чизро ба имзо расондем.
و جمهوری نزدیک ما ازبکستان قزاقستان اینا уже ратификация کردن. ما خدا خواهد با کوشش جامعه شهروندی و با دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان و امید داریم که روزهای نزدیک وقتهای نزدیک این کنونسیا راتیفیکاسیا میشود و از جانب پارلمان جمهوری به امضا میرسد و امید از آن داریم که در آینده با واسطه همین کنونسیا ما حقوق خودمون رو و امکانیت‌های بیشتر پیدا می‌کنیم تو اینکه در جامعه وارد شویم و جامعه ما چه باشد محیطی دسترس باشه. Вы можете назвать, пожалуйста, вот прям 3 самые большие причины, по которым нам как можно быстрее нужно ратифицировать данную конвенцию? Какие 3 главные причины. Вот почему, да, как можно быстрее нужно уже все-таки подписать, ну вот, и ратифицировать. Правильно. Во-первых, первая причина это надо содействовать все наше законодательство с конвенцией. Это, допустим, در سطح حقوقی. سطح حقوقи, да. Есть, допустим, законы, которые не были противоречия конвенции. Надо сначала их на уровне нормативе. Это все наладить. Второе, то, что мы должны менять мнение общества о самой инвалидности. Это второе. Третье, это то, что начать, вот, допустим, с радио Хамсадо о доступной среде. Вот, каждый, допустим, перед собой сказал, что как я могу создать доступную среду. Допустим, я в своем доме должен у меня быть доступно. Человек с инвалидностью мог зайти или там в радио, или там, допустим, в телевидении. Магазины. Вот, к сожалению, вот не слышишь, в телевидении нету сурдоперевода, допустим. Это тоже считается недоступной среда. Если, допустим, незрячих нету специальной дорожки. Есть у нас в городе, ну, начинается, вот у нас есть говорящие светофоры, которые там переходят незрячие. Но это мало. Вот. Если каждый в своем территории мог бы создать доступную среду, наша страна мог бы быстрее дойти до основной цели, которую мы с вами сейчас. واقعا در اون لایحه‌ای که شما قید کردید ما برای راتیفیکاسیا شدن اون پیشنهادها واقعا با شما موافقت خواهیم. این بسیار یک اقدامی است که بسیار یعنی میگیم осониҳоро меоранд дар ин кори шумо, дар ин коре ки албатта солҳои зиёд шумо кор кардаистед. Дар маҷмӯъ ман пурсидан мехостам, барои амин ярликҳоро бурдан дар баробари кор, яъне семинару тренингҳо иҷро кардан, боз чӣ кадом корҳоро анҷом додан лозим аст? Яъне дар бораи ратификатсия мо аллакай қайд кардем. کدام کارها باز انجام دادن لازم است برای بردن عموما همین یرلیک‌ها میانی آدمان؟ چی باید کرد؟ یعنی این سوال با فکرم به هم میشود. بیشتر همین حاضر گویم اگر برای پهن کردن معلومات شبکه‌های اجتماعی میباشند که به واسطه یکی از در جای اول میستند. گویم که رادیو تلویزیون اگر گویم، سوم این همون گویم که از دهان به دهان میگن که سرافان رادیو. سرافان رادیو این اهالی بیشتر ما میتونیم در مسجدهای جمعه این چیزها رو پهن کنیم. میتونیم در گویم که در بازارها بسیارتر آدم‌ها میروند. در همه هر یک کنجا که بازار اگر ما بازارها اگر ما نمونوی که راه و روک‌های مخصوص کنیم، اگر برای خریداری مثال میگیریم که میزاجی در عربچه نشسته که نزد فروشنده این بود تصور بلند است با بوس هم صحبت شده نمیتونه انتخاب همون گیم خوراک رو گرفته نمیتونه. همین چیزا رو اگر ما در جای‌های جمعیتی کنیم اگر بسیار خوب میشه. ما افتخار از آن میکنیم که در ساحه معارف بسیار چیز خوب برای مونده است. حاضر گیم که تحصیلات فراگیر در جمهوریمون یکی از گیم که پیش قدم است و در مکتب‌ها ما امروز ها وجود دیده میتوانیم که کودکان معیوب با کودکان سالم یک جا درس میخونن. گیم که صنفخانه‌های مخصوصی برای کودکانی که هستن بعد تعلیم گرفتن دم میگیرن. تحصیلات خانگی برای مونده شده است. این گیم که یک پیشروی هست در ساحه گیم که نقلیات در جمهوری در شهر خودمون حاضر تمام نقلیات‌های مسافرکش شهر دوشنبه با راهروک‌های مخصوص جهازنده شده است که ما میتونیم که از ایستگاه به اتوبوس با عربچه سوار شدیم.
خب در автобус ها نوشترجات هست Для ایستگاه инвалидов. آینده جایهای مخصوص هست. این بر نظر به چشم مردم رسیده ایستاده است. انا گویم که بینوهای نو ساخته شده اویدی لیفت و راه روکا پمپس های مخصوص به نظر گرفته شده ایستاده است. هست ما اویستا به همون دوره میرسیم. یک باره گفته که مسکو نیست راز بود. ما هم نمیتونیم که یک باره همه این رو در یک سال دو سال انجام بدیم. با ما نمین ترتیب دادن نمین چون این برنامه‌ای که امروز ما با شما کرده شده و همون فهماندهی هایی که به واسطه ما با اهالی میزنه این میتواند که راه حلی همون مشکلی هایی که در نزد شخصانی میباید داشته است یافت. салом бошед, ташаккур мегем. ҳоло ба танаффуси тиҷоратӣ меравем ва боз бармегардем, барномаро идома медиҳем. дар мавҷи 94 FM бимонед, дар радио ҳамсадост ва суҳбатро бо меҳмонони имрӯза баъд аз якчанд сония идома медиҳем. Доброе утро всем еще раз, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем нашу беседу. Говорим мы сегодня о проекте общества инвалидов города Душанбе-Имкуният, который называется «Прими меня такой, какая я есть». Вы отметили, что донором данного проекта является посольство Соединенных Штатов Америки в Республике Таджикистан. Скажите, пожалуйста, а вот когда вы придумываете подобные акции, проекты, возникает проблема с донорством, с поиском доноров? Или много компаний и организаций, которые готовы вас всегда поддержать? яъне сараввал ин суолро ман пурсида будам ҳатто ҷамила ки ҳамин лоиҳа бештар аз намедонам ба меҳмонони мо аз як мавзӯъ яъне аз як кӯча ба кӯчаи дигар рафтан ба монанди идгардак. Ман дигар чиро гуфтан мехостам, яъне ин аз ташаббус аз ҷониби шумо шуд ё ин ки ба шумо танҳо пешниҳод карданд чунин лоиҳа аст, мо медонем ки шумо метавонед, марҳамат, яъне чӣ гуна сурат гирифт? Не, ну просто рассказали уже о том, что придумали этот проект вместе с членами и участниками общества инвалидов. А далее, после того, как придумаешь проект, нам это знакомо не понаслышке. У нас у всех одна и та же проблема. Да, придумываешь интересный проект, возникает вопрос финансирования. И ты начинаешь искать спонсоров, доноров, тех, кто тебя поддержит. Много организаций у нас в стране и вообще компаний, которые готовы поддерживать ваши проекты, либо все-таки возникают проблемы с поиском донорства. Пожалуйста. تشکر زیاد جمیله. مسئله گویم که دونورها یکی از موضوع اکتوالی است و به واسطه تشکیلات جمعیتی جمعیت شهروندی امروزه به واسطه کوشش میکنن که از استفاده از مبلغ‌های از دونورها همین موضوع گیرن و اون رو پیاده کنن یا اینکه یکم پرابلم گیرن حل کنن. اصلا گیریم این مقصد نوشتن و پیاده کردن این لایحه ها این حل کردن یکی از پرابلم های جامعه می باشد و چون ما قشر آسیب پذیر جامعه که حساب می شویم و بیشتر پرابلم ها بیشتر گیریم که مشکلی ها پیش ما هست و ما هنگام نوشتن پروژه و نوشتن لایحه ها در تاجیکستان اونقدر بسیار دونورها نیست. این دونورها اصلا گویم که در آرینه بین المللی هستند که اونها در اون وقتی که اعلان اونها میکنن که در ساحه مثال میگیریم که ساحه دستگیری معیوبان یک اعلان مینویسند و در اینجا تمام جمعیت‌های گویم که تشکیلات‌های جمعیتی معیوبان اشتراک میکنن و همچون آزمون میگذارد و در اونجا کسی که فکر عقیده‌اش که همون برنامه لایحه‌اش خوبتر و بیشتر است آنها رو نیست انتخاب میکنیم و ما گویم که یک سیاست کارخانه ما همین است که ما بیشتر کوشش کنیم که از مبلغ‌های خود استفاده بریم. من در اینجا قید کردم به مورد است که تشکیلات جمعیتی ما با دستگیری به واسطه شهرداری شهر دوشنبه رئیس شهر دوشنبه روستای مالی ما با یک بینای 100 کوادراته همون با ما پیشنهاد دادن که اجارهش رایگان است و ما استفاده از همین یک سیخ دوزندگی که 7-8 نفر زنانی معیوب رو به کار جلب کردیم. خب یک اتاق تعمیر پایافزال، یک اتاق تعمیر اسباب‌های روزگار و 2 صنفی گویم که برای کودکان تا مکتبی ما درس ها در یک هفته 2 مرتبه 3 مرتبه درس های اینکلوزیوی میگذاریم که کودکان معیوب رو دعوت میکنیم و در نزد اونها کودکان سالم رو دعوت میکنیم که اونها با همدیگر آموخته شوند
عادت کنن و به مکتب وقت هنگامی به مکتب رفتن از همین تو مکتبی یعنی عادت کنن، مطابقت کنن. بله. و این خدمت رسانی که ما میکنیم اینو همه این با عوض مبلغ اما هنگامی مثال میگیریم که پیشنهاد که تجارتی همین رو ما پیشنهاد کنیم و هر ماه از همین نقطه نظری بگیم که از همون فعالیت ما فایده به دست میبریم. و غیر از این ما در نزد جمعیت در اتاق اساسی دفتر اساسی ما یک اتاق دیگر داریم، یک شعبه دیگر این خدمت رسانی آوتسورسینگ محاسبات بوغالتریا. بله ما بر کارخانه‌های تجارتی پیشنهاد میکنیم خدمت رسانی بوغالتری که در اونجا ما 4-5 نفر شخصانی مایبت داشته جوانانی که ختم کردن دانشگاه رو اونها رو دعوت میکنیم، تعلیم میدیم، یاد میدیم. چون من خودم اصلا بگم که کسب اساسی هم محاسب است و من اونها رو درس میدم و اونها رو به همین کار جلب میکنیم. با کارخانه‌های تجارتی همکاری کرده اونها هر ماه به ما خدمتی کار میدن. همین مبلغ ها رو ما جمع کرده کوشش میکنیم که از دونورها پول نگیریم، خودمون با یعنی سمت فینانسیر یعنی خود مبلغ گذار شویم. این یکی از گویم که پرینسیپ های اساسی جمعیت ما می باشد و گویم که هدف اساسی که ما داره. و چون که اینجا شما قید کرده دونورها در همه حالت هایی که میگیم که گلوبالی و مسئله های گلوبالی ما کوشش میکنیم که با اونها همکاری کنیم. با مانند سازمان ملل متحد چند ما لایحه گذروندیم، OBSE که با دیگر تشکیلات‌های بین المللی است که به واسطه با ما همکاری میکنن و ما تیار هستیم که هم وقت با اونها همکاری کنیم و این گویم که یک تکونی خوب میتید و در آینده ما میتونیم استفاده از همون لایحه‌های خارجی، مبلغ‌های خارجی ما پرابلم هایی که امروز در نزد به واسطه جمعیت هست حل کنیم. بهترین من یک سوال من ببینید زیاد هستن لایحه‌ای که حالا داورنیسا همچون شخصی وظیفه‌دار منیجر لایحه‌ای است فاز دوم دارد، یعنی که از ناحیه توبه جمهوری الکای به دیگر موقع ها گذارید، الکای به خود یک سرحدهای دیگر، نقشه های دیگر گذارید. یعنی این وابستگی دارد با نتیجه های گیم قسم اولین لایحه یا اینکه الکای گفته هستند که ما باش ما باوری داریم فاز چهارم هم میشود. این چگونه صورت میگیرد؟ تانی هستم که مثلا این یک اول و آخر لایحه ما نیست که مثلا ما پیش بریم یا که به ختم گذاریم. ما کوشش میکنیم که در آینده دیگر منطقه‌ای که دوردست هستند آنها رو نیز جلب نماییم و مقصد اساسی تشکیلات ما در آن نیست که مثلا ما لایحه رو تنها پیش بریم. مقصد اساسی ما این است که همون زنها یا دخترکانی معیوبیت داشته که به تبعیض یا که به قالب‌های شخص شده دچار شدند و نمیدونند چه خیل از اینها رها یابند، اونها رو از مثلا کمی هم باشد از خانه بیرون برآمده معلومات درباره حقوق‌های خودشان، درباره مدل‌هایی که معیوبیت که ما طریق ترینینگ سمینارهایی که میگذارونیم به اونها فهماندهی کنیم و باز یک چیز دیگر رو ما قید نکردم که در همین لایحه ما فوتوسسیا گذراندیم برای دخترکانی که اشتراک کردن در همین لایحه. ما وقتی که ما گفتیم فوتوسسیا داریم اول همه حیران شدن که برای چی فوتوسسیا حتی اشتراک کردن نمیخواستن رد کردن از جانبی که مثلا ما را در تلویزیون نشون میدن یا اینکه ما را در سامانه اجتماعی میپرتن که ما را خش تا برامون جنگ میکنن که پدر و مادرمون اجازه نمیدن و وقتی که ما اونها رو با طریق مثلا دلهایشان رو یافتم با طریق مثلا بعد از ختم همین مثلا کنکورس شما میتونید مثلا همین صورت‌های خودتون برای خودتون گیرین یا اینکه در یگان جا آویزون کنین یا اینکه میتونید شما هوای صورت‌ها در سامانه اجتماعی که خودتون دارین مثلا فیسبوک دیگر سایت‌هایی که هست استفاده برین مثلا یک روحیه خودتون رو تغییر دهین، عکس خودتون رو عوض نمایین، یک بار خودتون رو نشون دین. اونا وقتی که فوتوسسیا اومدن ما وقتی که صورتگیر رو دعوت کردیم اول کمتر سکرومنی بگیم خیلی بودن که مثلا شرمگین بودن نخواستن اول صورت گرفتن. در وقتی که 2 تا 3 صورتی که اونها گرفتن دیدن که مثلا تغییرات ها خوشحالی اونها برای خود روحیه دادن. خب بعد صورتگیرم همون در یک مورد بودن که صورت همون جلب نمودن به همون دخترها زیاد بود
мо тахмини ҳисоботи мо масалан барои як нафар шахс аз 50 то 70 сурате ки мо бояд мегирифтем, не ки вақте ки ҳамун завқманд онҳо зиёд шуданд, зиёда аз 100-150 сурат гирифтанд ки барои ин бениҳоят вақти зиёд барои монтаж мегирад, фаҳмо. ва вақте ки онҳо суратҳои худшонро дастрас карданд, айни замон бисёр суратҳои онҳоро мо метавонем масалан дар сомонаи худашон мебинем ки масалан дар ҳамун равзанае ки профили худашонро гузоштанд, бо намисонад ки ҳами хали чиё кайсар мешавад, мо равем иштирок кунем, лайк ҳисоб мекунанд. ҳоло мақсади асосии мо ҳамин занҳо ва духтаракони майбияддоштаро ба ҷомеа ворид кардан аст, қадамҳои онҳоро ба ҷомеа гузоштан аст. беҳтарин ба ҷомеа ворид кардан ва ман фаъол ман ярдикҳоро бурдан ва гулдухтароро ҷалб кардан. Як чизи дигар қайд кард ба мо дӯстамон Зебонисо, меҳмони барномаи имрӯза. Чӣ як пешниҳоде доштед? Мо ҳамонро гӯш кардан мехостем. бале, мо чӣ тавре ки гуфтам дар барномаҳо зиёд иштирок доштем ва аз ҳама хотирмон ва рӯҳиябахш барои ман ин буд ки мо нафароне ки аллакай дар саломатии худ мушкилиҳо доранд ё ки майбият доранд, вале муваффақ гаштанд ба ин нигоҳ накарда ва онҳо тавсияҳои хешро, ана ҳамун роҳҳое ки зуд ба мақсадҳо расиданд, роҳҳое ки чӣ гуна аз бумбастҳо баромаданд, чӣ гуна аз ана ҳамун қолабҳои шахсшуда баромаданд, бо чӣ мушкилиҳо рӯбарӯ шуданду онҳоро убур карданд. вақте онҳо роҳҳои онро нишон медиҳад, ба мо тавсияҳои хешро баён мекунад, ин албатта барои нафарон ва умуман барои ҷомеа низ гӯям ки таъсиррасон буда метавонад. яъне Фотима Шамсиддинова ки воқеан ҳам бо як мушкили ҳаёт мушкилӣ ба донишгоҳ мерафт, ҳатто қайд мекард ки ҳатто омӯзгорон омода набуданд ки бо чунин гӯем талаба, бо чунин донишҷӯ кор ва фаъолият кунанд. боре ҳатто чунин намуна буд Ҷамила дар он ҷо ки кадом як нафаре дилсӯзӣ карда, яъне бисёртар шахсони маъюбият дошта як дилсӯзиро нисбати худ намеписанданд. ҷомеаи мо ҷомеаи суннатӣ аст. аз ин рӯ мегӯям ки ин кӯмакҳо бояд тавре бошад ки инсон дуруст қабул кунад. бале, дуруст қабул кунад ва дар ояндаи ӯ хатаровар набошад. ва ин гулдухтар Ҷамила гуфтааст ки кадом шахсе ки пулро ба мизи ман гузоштааст, онро бигирад ва баъди он ҳолат ин гулдухтарро яъне эҳтиром кардан. ин гулдухтаре ки яъне нобино аст, агар ман хато накунам, ҳоло яке аз ҳуқуқшиносони беҳтарин аст ки дар лоиҳаҳои байналмилалӣ кор ва фаъолият мекунад. ин бисёр як намунаи хуб аст ва ба гуфтаи шумо мо дуруст фаҳмида метавонем, яъне ин як бигзор як блогерон бошад, як инфлюенсерон бошад ки ҳамин як пайроҳаро тай кардаанд ва дар намунаи ҳаёти худ аллакай ба дигарон як намунаи ибрат шаванд. масалан дар саҳифаҳои блогерони мо аз хайрҳои кардаашон бештар нишон дода мешавад. ман инро ягон ҷои ваяш нест. шумо бояд ба ҳуқуқшинос ҳуҷҷат супоред агар ба донишгоҳ равед. ба фикри ман бисёр хуб худро ҳимоя мекунед. масалан он нафаронеро метавонанд бештар гӯям ки реклама кунанд, он нафаронеро бештар дар ваёи худашон бимонанд ки онҳо аллакай муваффақ гаштаанд, ё ин ки масалан подкастҳо бошанд, як барномаҳое бошанд. ба ҳамин бисёр хуб. акнун мавриди ин масъала суҳбат кардем. як масъалаи дигар, омодагӣ, яъне дар пеш моро рӯзи 8 июл рӯзи маъюбони ҷумҳурии Тоҷикистон интизор аст. чӣ гуна омодагиҳо, чӣ нақшаҳо аст? ман намедонам, ман ба он ҷо ҳамеша ба хурсандӣ меравам. диҷей мешавад, мусиқӣ мешавад. омодагӣ чӣ гунаанд? ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 8 июл рӯзи маъюбон ҷашн гирифта мешавад ва мо ҳар сол дар назди худ як ҳадаф мегузорем. аввали сол нақшаи солона вақте мегузорем. 8 июл яке аз нақшаҳои гӯем ки асосии мо ҷашн гирифтани ҳамин рӯз аст ва ин аслан гирем ин рӯз рӯзи таваҷҷӯҳ ҳисоб мешавад. каса мисол табрик шумо ин маъюб шудед гуфта нест. мегӯям хеле сар мекунед, шумо ба рӯзтон табрик мекунем. кадом рӯз? рӯзи маъюб. инам табрик намекунам. яъне омода нестам, мутобиқ нестам. А как правильно? чӣ гуна дуруст аст? албатта лайфхак дар радиои Ҳамсадо аз ҷониби Фирӯз Ҳамроев. марҳамат. ин рӯзро бояд чӣ хел мо табрикот кунем. табрикот ҳамин ки таваҷҷӯҳ кунем. шумо чӣ хел, чӣ проблемаҳо доред? чӣ хел мо ба шумо ёрӣ диҳем? чӣ кор кунем ки кори шумо ё ки шароити шумо беҳтар шавад? ана ҳамин аст табрикот. ва фикр мекунам ки ҳамина дар байни ҷомеа бисёртар ҳамина ҷорӣ кардан ки дар рӯзи мисол таваҷҷӯҳ, рӯзи таваҷҷӯҳ, яъне внимание, день внимания к день инвалидам. внимания, да, лиц инвалидности.
вот мо боштар боад ами терминои ами инвалиду ман ин чиза боад ки мо абан гирем дар рӯзи мо боад ки бештар ами шахсони майбият дошта лиц с инвалидности вот надо больше использовать, потому что инвалид это аз калимаи юнони гуфта ин яъне вайроншуда ҳисоб мешавад. Маъюб бошад дар забони арабӣ гирифта инам ҳамчун як маъюб яъне ки пасмонда якам хеле чиз калимое ки бевосита ина аз ҷониби худи шахсони майбият дошта вақте ҳамин чизро мешунаванд камтар сахт мерасад. Ба ҳамин хотир мо ҳамин рӯз ва рӯзи 8 июл бештар кӯшиш мекунем ки ҳамин терминҳои истифода баранд, бештар кӯшиш мекунем ки чорабиниҳои фарҳангӣ, чорабиниҳои варзишӣ мана мо ҳар сол выставка чӣ мекунем ярмарка ҷои кори холӣ ташкил мекунем бо дастгирӣ бевосита вазорати меҳнат ва шуғли аҳолӣ ана варзиш чорабиниҳои варзишӣ барпо мекунем баскетбол дар рӯи аробача ки дар гӯем ки осиёи марказӣ якумин давлате ки бевосита дар ҳамин чиз пешқадам аст ки мо яке аз гӯем ки муассисони ҳамин клуб ҳастем, клуби баскетболбозони дар рӯи аробачаи майюбӣ ва ҳамасола мо дар ҳамин рӯзҳои гӯем ки ҷашни 8 июл чанд чорабиниҳо мегузаронем ки имрӯзам яке аз ҳамин гӯем ки чорабинӣ вобаста ба ҳамон 8 июл аст ва гӯем ки ҷашни асосии мо ин ҷашни фарҳангӣ як пиёла чой сари як пиёла чой даъват мекунем аъзои онро ва мешинем як суҳбат мекунем як хурсандӣ мекунем. То есть подытожим, инвалид говорить некорректно, правильно говорить человек с инвалидностью. Либо люди с ограниченными возможностями. Так можно говорить или нет? Ну, сейчас, как у нас сейчас спор идет, каждый по-своему. Ну, а корректно или ну, как вот, всё-таки? допустим, в Кыргызстане люди ограниченного здоровья, говорят они. Допустим, да? Еще люди с ограниченными возможностями. Ну, человек, который, допустим, сейчас в данный момент болеет, он тоже считается ограниченным, да? Или, допустим, человек не может подняться в гору, да? Он тоже считается ограниченным. Махдудият, да? Неправильно. Это неправильно. Да. По-моему, это тоже это мой мысль. По-моему, это будет хорошо, если сказать, что человек с инвалидностью. Человек на русском, с инвалидностью. Да. А на таджикском шахси маъюбият дошта. Маъюбият дошта, ки дорои маъюбият. Шахси дорои маъюбият ё шахси маъюбият дошта. Дар хотир нигоҳ доред шунавандагон, шахси маъюбият дошта ё шахси дорои маъюбият. Чунин аст талаффузи дуруст. Мы сегодня очень много говорили о социальных сетях, вот прям под конец. И, кстати говоря, хотелось бы задать такой вопрос. Есть ли у общества инвалидов города Душанбе Имкуният страничка в социальных сетях, в Инстаграме или в Фейсбуке, где вы делитесь, например, своими проектами, вот фотографиями из фотосессий, которые прошли, историями, может быть, различных людей, которые могут затронуть души. Ведь социальные сети — это хороший инструмент для привлечения внимания общества. бале мо сомонаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол ҳастем, масалан дар фейсбук ҳамчун имконият ташкилоти ҷамъияти майбони имконият дар он ҷо масалан постҳо мекунем аз рафти чорабиниҳое ки мо мегузаронем. Дар шабакаи инстаграм низ мо саҳифаи худро дорем, дар он ҷо низ о имконият аст ки дар он ҷо низ мо ҳамон фаъолиятҳои худро мегузорем. дар ютуб дорем. Шумо дар ютуб ва фикрам ҳатто галочка гирифтаед, монетизация боқӣ мондааст, халос. Ну все, тогда мы призываем всех наших слушателей и зрителей Ютуба, которые увидят видеосъемку данного интервью, подписываться на страницы ООО «Имкуният» в Инстаграме, Фейсбуке и в Ютубе. ҳадақал саводнокии онҳо мавриди шахсони дорои маъюбият ва шахсони маъюбият дошта яъне зиёдтар мешавад. Ин аллакай аз он контенте ки онҳо тамошо мекунанд ки он на ҳама вақт самаронок аст, яъне фарқият дорад. Ман Ҷамила, қабл аз оне ки мо ба бозӣ ба пеш мегузарем, бо гулдухтарон бозӣ бикунем, имрӯз 30 июн меҳмони мо Фирӯз Ҳамроев зодрӯз доранд, 45 сола мешаванд. Ух ты, Зодрӯз муборак серьезно? бошад. Здорово, с праздником, Саломат, с днем қарсако барои шумо. рождения, с юбилеем. Счастья вам, здоровья, много сил и успехов в вашем хорошем, благом деле. муваффақият, умри дарози, бегуноҳ таманно дорем. Бигзор фарзандони шумо боғи падар бошану доғи падар нашаванд. Имрӯз мо дар бораи доғгузорӣ бисёр суҳбат кардем. Боз ба ҳамин хотир саломат бошед. Ана акнун
кулчақанди Фирӯз Ҳамроевро мо рӯзи дигар истеъмол мекунем ҳатман, вале ҳоло бошад хоҳиш мекардам ки Давринисо баландгӯякро ба худ наздик гузоранд ва инчунин Зебонисо. Ин бозӣ ба пеш мешавад. Аввалин маротиба яъне ду нафар бозӣ мекунад. Вақти Мансур Нигматов бо блогер Ҳоҷи Иброҳим омаданд, онҳо алоҳида ба суолҳо посух доданд. Дар ин бозӣ Манижа ба фикрам бозӣ иштирок накард, вале дигар сарояндагони маъруф инҷо мо бисёр сарояндагонро қайд карда метавонем ки воқеан ҳам инҷо буданд. Ёсамин Давлатова буд, Сора Аҳмадова ва акнун навбати шумо. Шахсони маъруф акнун бояд дар ин бозӣ иштирок кунанд. Бозӣ ном дорад ба пеш. ҳар як суоле ки мегӯям, ҳар дуи шумо яку як бора бояд посух гӯяд, ҳа ё не. Албатта ҳар як шахс ба ҷои худ посух медиҳад. Омода ҳастед? Бисёр фикр намекунем, ҳа ё не. Кормандони техникӣ Ҷамила омода ҳастед? Да. 1, 2, 3 рафтем. ба пеш. Давринисо ва Зебунисо ба пеш. маҳорати дузандагӣ доред? бале бо барномаҳои офис яъне Word, Excel, PowerPoint кор карда метавонед? бале зур. оши палав пухта метавонед? бале Ки гуфт не? Шахси хубро аз шахси бад фарқ карда метавонед? Не. Бисёр хуб. Не? Ёд мегиред? Дар шӯҳрат аз блогер Абдурозиқ пеш гузашта метавонед? не Чаро касе ҳа нагуфт. Гоҳуҷӯшӣ карда метавонед? Не. бале Бисёр хуб. CV ё резюме омода карда метавонед? бале не ёд мегиред, ҳеҷ гап не. Ҳисобот ва суратгузориш яъне протокол омода карда метавонед? бале Аҳа. Менеҷери лоиҳавӣ чунин мегӯяд. ғазаби худро дошта метавонед? бале беҳтарин. Ва дар конкурси зебогӣ ба монанди Зебосанам ё ин ки ба истилоҳ Мисс Мира иштирок карда метавонед? бале саломат бошед Зебосанамҳо. Давринисо ва Зебунисо ширкат карданд дар бозӣ ба пеш ва меҳмонони имрӯзаи мо Фирӯз Ҳамроев, Зебунисо Мирзоева ва Давринисо Ҷураева. Хотироти ба моҳӣ монанди ман инҷо ба ман мушкилӣ наовард. Зебунисо, Давринисо и Фирuz, большое. спасибо вам огромное за компанию, спасибо за все то, что вы рассказали, это было очень интересно, и мне кажется, не только мы с Фирдаусом, но и наши слушатели, и будущие зрители, слушатели также получат большое наслаждение, и уже мы получили от беседы. Спасибо вам огромное. ташаккури зиёд ба шумо ки даъват кардед ва умедворем ки ин ҳамкориҳо боз идома хоҳанд кард. Обязательно. Ждем вас еще у нас в гостях. Приходите обязательно. спасибо вам ҷамила фирдавсака даъвататон. ман фикр мекунам ки имрӯза суҳбати мо як фазои озод буд ва агар заррае бошад барои шунавандагони шумо, агар таъсирбахш бошад ва дар оянда ҳамкори мо бо шумо бештар шавад ва сипос аз онам ки мо бо шумо ҳамсӯҳбат будем. саломат бошед. ташаккур зиёд. ман низ дар навбати худ Спасибо. гуфтани ҳастам ки мо бисёр хушҳол шудем, субҳро хуб оғоз кардем. шахсони маъруф дар соати севум ба барнома меоянд ва имрӯз низ албатта истисно аз қоида нашуд ки мо бисёр шахсони маъруфро дар ин ҷода дидем. бори дигар қайд кардан мехостам ки ташкилоти ҷамъиятии маъюбони шаҳри Душанбе имконият бениҳоят як миёни ташкилотони байналмилалӣ бисёр маъруф аст. бо лоиҳаҳои худ ҳамагон мешиносанд ва ҳамеша бо лоиҳаҳои худ онҳо яъне фарқ мекунанд. чӣ таре ки дар бораи Амазон мегӯянд гипотеза сифр, онҳо низ лоиҳаҳои онҳо ҳамеша фарқ мекунанд ва ҳатто то ҷои пешгӯӣ нашаванда ҳастанд. муваффақият хоҳонем ва албатта дарҳои радио ҳамсадо ҳамеша барои шумо боз аст. Хуш омадед. Обязательно. Желаем вам удачи, успехов. Пусть будет как можно меньше дискриминации и в целом стигматизации. Пусть вообще этого не будет никогда. чизе қайд кардан мехостед? шумо низ ҳамсадо бимонед, ҳамсадои дили шунавандагони хеш. саломат Спасибо бошед. огромное. До Сипос. свидания, всего доброго. Дорогие радиослушатели, прощаемся с вами до понедельника. Желаем вам хороших выходных. Это было утреннее шоу «Салом Хамсадо». рӯзҳои истироҳатро хуб гузаронед. хондани китобҳо бошад, тамошои филмҳо бошад, муҳим дар таносуб як кори амали нек анҷом доданро аз хотир набароред. дӯст медорем шуморо. ба ҳама хайр. мавҷи 94.4 FM кора фаъолияти худро идома медиҳад. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо.